ka konhun jong ki seng bhalang jong ka ri khasi bat jaintia ka ba kanthub ya southly ki seng kata ka khasi student union ka ri bhoi youth federation ka hinyotrep youth front lembat ka federation of khasi jaintia and garo people hne ka sngi ka arphu pratarik ukalla lengkot ar hajar arpho kala penlong ka jingelang pajba hayo molong nongpo ban penpawe ka jing persha jur ya ka citizenship amendment act ka ba ka sarkar india ka dep ban penlong ain kumjuro ban dawa tenge ya ka ilp lane ka inner line permit ha ka jela ha kani ka jingelang pajba lawan bane shimbanta da kinong yelam bah khmat jong ki seng bhalang ki ba kan thopi ba lambok star marngar uba sudden bla uba bipul thank you lembat kiwi ki nong yelam bah khmat jong ki ne ki south league seng Nasobanong Shapi, Kumba Pilayoi, Lumba Kilat Patay Kubor, Bahaya ka Citizenship Amendment Act, Lapelong to, Pelong Senam, Hau Penai, Januari, Uday Ubanai, Uba, Borok Kanak Is, Kilayaki, Nakijong Jela, Lumba Kijong Kikunhun, Lane Kiseng Malang, Bakam Simlokot, Tang Hangi Hapor Satay, Thai Namingi, Henry Kapur, Step Root, Watsha mainland India, kum ka Uttar Pradesh, ka Kerala, ka West Bengal, kum da ter. Kajiyaki nalu usnam aja kakra halo kapil citizenship amendment kam sukut hau aja kendai kapiteng bakam simlokut hau ne usnam arbo atau kunju. Ngasuban tentu Shapi, bahkan yang kaseng sautuli, ngidon ke kubur mengai Shapi, bangin nampak klet lalu ya kane ka ain yak chakor bon persya la kalong nongpo hapo khari boy tham nongpo hapo ki district ngadu ki west southwest jaintia west but east kasangi kalongpu i ji persya kumba belatit hoi kadon kajik stay order lane kajik penjalan ya por sau tayo kanti ya kane ka citizenship amendment act hangkai hapo yingka shri lane ka Supreme Court henry ngimtip kei banja kei ka rai banmi henry ka rai tungi ki sausen ya ong lupa ya kane ka act kajik persya ka jongi kalau hakim report ki nawram dangi bisar habede ba jumong juman jongi kung kajan penreo ko jongi kadai kita tunjuk berempat banyak lunjor bagi kita tunjuk hagi kita jong negeri India ngilayawan penpau bersua kejengile lanjut kari kejongi kadai kata kari besensyar dan kisim ya kani gerilong kejongi lapet ya kabha kabet kejongi dah kisim hinggai hadin bagi sim kijongi lalu sim terasing bagi noile jong hok yang lomba ya ya persya bagi tadi British haji syah thumbol bagi dali ke sarkar India ro atau kapor napo mainland kilawan ni kendo sim kijongi yang ni bankro yaki banyak ran bagi bato ngindrungang syakari India ini senok tirang menyadala bakari India bak kumjuru anjada yang i hadi hubun kiliang hari kum bagalo menta kabas ngosi ngin kemau ya ke history baki jaga ke jongi ke hima ke jongi kalau bayar kata-kata hinrai hatu kapor baki le demarcation nam tahu kan itu yang pur usam jong dari India mangi dak phau ekar dik phau hajar ekar
ngilado ya kijaka kejongi syarilum banglang hadu mentang iso senai pondok prosnam kejongi kebelang hangthi henai nak kapor ki pondok prosnam kejongi kebelang pori banglang ru ijuai mensir bakum kajai menriu ngilong kawai kata kasih kebangkitan pembentangan citizenship amendment act arajakan kendai takam yang per ya kejinya ki kebalong hapo mainland India ban hapo ke North East India mainland India kelai ki ikani ha kerteng ke secularism ba tim sebab kentup ya kita Tamilian tim sebab kentup ya kita ki Muslim ki bawang lagi likely kiri hapo keri jong ke ri ke jungi Henry lagi pai pada JK apakah dodi sepat kami kalau ke kami per banyak kita di mainland India nama ke JK hapo ke jelah ke jungi berkamta maka dodi ke jungi berakawai kalau happening ke indigenous versus influx lalu ikan ya ke indigenous versus influx kemudian ya ke mender hapeng jungi ki jat bener ki beripat hapo kari hi borokowe lahika ini layalam ini kersin tia ini ki jat bener khasi kadai hi napo ka asam ina ken mau ina puli ki story ina lap bana usam ka kedai spak nyu kendai islam ki bagi musim lakha kasangal be kam musim lami lalu kita ki senam ka asam kalau ini berkai penyakit banbe yang kita kini mender di bawah buai senong habo kami habo kejela dan kasam habre kejiki kabalan ki dan usam kakenai spak nyu kendai jom ki dong senong dan kasam banbe kini mender hadu usam kakenai spak prapusan kila duai yang kini mensim baloi hadu praspak sang pusan ngut tang kadang penyakit banbe kini mender di bawah buai senam haswa jom ketika senam terkenai sepak nyubuai. Kaya kebunyi haus senam terkenai sepak perpusan. Niwi ba kasarkar India. Kawan banyak keren berjipat ba jom kasam. Ba tilai soiru ya kasar sekolah kata ke agreement. Haus senam terkenai sepak perpusan. Ba jipat ba jom kasam kebalik hikmat dan kalian jom ke All Assam Student Union. Ba ke Government of Assam berkunjuk ke third party ke belong Government of India. Harga dia soi, ya kasar sekolah berlatih kerja minta kum kata ke asam akor. Kadang kecingnya kot, ban peterikam no ya ke NRC, ban hak NRC ke Supreme Court kalau ai ke ruling ada tengah berdik, bagino kikar Bangladeshi. Kibawan rung habo ke jelah asam. Haswa juga aku sauterik ubrai match kakenai spak nyubuwe. Yaki priang no kum kita try muluk juga ri India kejungi. Bagi kino ki kar Bangladeshi ki bon rong hadin ke aku we dari ubrai match kakenai spak nyubuwe. Yaki pat elit puno bagi suara tin we dan dipoto iki pat sagari kejungi ke bagi kiwan kantung kata ke foreigner kabalan hagari kejungi nyuma kai ke pengiui lalu kekenai spak perpusan hadu araja kakendai onda pendapi ke finalist jom ke NFC kai ke pengiui kakendai laktam ikham Bangladeshi ki basyong illegally habo ke jelah asam lalap jadi bagi don illegally immigrants habo ke jelah asam. Lalu ipai kasar sekolah kita kasar makot. Kalau ia kamram jom kasar India bagali puno yang kita kerkenai nak syaga jaga ke bagi iwan. Jadi ri nak iri ke bagi iwan kalau dia kamram jom ki balik puno apa lagi. Henry nyuma ke kubur berpelah ke pengingiyo kalau ba kasar India apa ke jengiram jom ke BJP. Ngamsem laong lesin ke BJP. Henry angut kinongiram jom ke tiga parti. Udah Prime Minister Jogari jungi Narendra Modi bad Home Minister kari jungi Amit Shah kiwara ya kenikaan ya kasih hagapor bana kalian jung ke asam kilakmi bagi ni kerkenai lakut lipuno syakari jungki namda gay bang belong no iki traditional ya ki khaksam lakut ki Hindu Bangladeshi
kibadan hapo kajela asa khasau lakmut ko petba lalu isim kejingkeng jom ukasi khara ubri nyokra binyuskom ukasi bayar hagari jelangi ngin syam bangin naparat ya khasau lakmut kabangi isong senong hagari kejungi lada ngihap bat sutho si ngihap sutho bai tang ni kintian balum kot kata galong kasi kadai an hertma bajar jar jong sarkar India percaya ini je kewe pai kadai an hertma bajar jar nama lo balai kekuat bangun pun buhai sno da kinong we kinong ar kerang bajai boleh ni kan bujai no kabar abang ngihap sutho si kalong kajim temu jong sarkar BJP ban penulong ya katakan Hindu Rashtra, nanti katakan ri jogi Hindu, ya ke India berokawai. Lain nangka nyemdon ciu dikirai pat kidau, ban semuthu ya ke dia si. Katakan si, nanti katakan citizenship amendment act, kepala penterikan nalu Januari 10 tarik, kaladai katakan kepala mentang. Suara kasih, kadang day kasih ni, kesarkar India, kaladai menlek, banwan konsol. Yani kinong yalam sembalang hausna marjar khatra manpawan daga joint parliamentary committee ya ke babun ba DNP kin pesno ini bangi kerjaan ya kan ga jimu dong sarkar banwala ya kata CAB nadu betul ipor ngilong nyimtre ke CAB ndrei ke sarkar kalaya khma hagalai pautere no bomba lakhot ini sedeli lalekang bak sarkar Meghalaya ban syua bagi mak yang kata kabil habak parlimen ban pan ni kerjaan nangi kabau hang kata kecil kendo ban kesokar Meghalaya ban kilai di sembarang hantai pun Meghalaya House anda apa yang mengi sauseng nakaliang jong CAG jong UAG jong kesokar Meghalaya ulah perkhaya hadu live page ke memorandum ban submit sya banong ni pilihan ya ka exemption ya ka CA dan ya ka CAB ya pok Meghalaya henry andala persya mengi sauseng lami tang silain kata memorandum kabong Meghalaya say no to CAB ya ka report andala isang mga meeting kabalang lang Home Ministry but Home Minister bagi kinong yalam jong sarkar India kilau ini kimdai bantiang ya kasih lada kala trekam magnaru namar hapor jelah Meghalaya kabahak haka schedule nginum pentrekam ya kataka si henry paiba ngakwa akan percaya bi kataka exemption kalau ngai kabanyima akan priang namar kani kain si kamdai kain kabasna yau ma mata yau dia yusi kadai kain kabasna yau brio ubayang shalom seneng but sisim bangun brio ulang unong song senong yang dari India utara brio uhapan ban udah gahap ban enjoy lani ban kam no bentilot ya bawa di fundamental right kepada constitution yang dari India nanu gahap ban thebot gahap penjara election gahap pensyong mansa gahap penjat yang shalom seneng kat bauman kata kata kalau perlu ini mengentre menpriang ya ke exemption hakasi nyong ni persya ya kasi kinongkaran Ahmad kalau persya bagani kasi kadai kabami nakata asal lokot high stand kakata ispa propsal kaol Assam Student Union kesokar Assam kesokar Meghalaya kira soy o kesokar Assam kesokar India kira soy ya kata asal lokot panong baunu paiwel ubawan sual sunang kakanda ispa nyo buwe gindai kinong sungsong nyo kasan ke India bagi bawan hadin kakanda ispa nyo buwe kita haban detect badam di haban dipot haban wa ban haban belo henry katakan sumlah ulong nama ba anda lale kata lawan kaya nang siya po Assam balalak ningkong saupongla hadin kakanda ilak ngut kibadai ban syameno na kata kakandai lo kakandai lak kawat kandai lak tam uday Hindu kesemua kesokar BJP kumnon besnong yau Hindu nama kesokar BJP kamu pentelah Hindu Rashtra yang India berkawai kani kadang dagang kajing sedang kajing ini yang kamu
jur kadai sedin ngos nei gini bojong ni akmat urendang ati ulapang ngai syasitom pangrendang nele bamayo pangmusim yang ipet yang kading jajong ngejat beriau ni yang umat yang kading syalaman jong ngejat beriau jongi danga kading isni hadian mani kung isausang nila penang yang kading hing berjajar kai kemengiliu anak sarkar kolom ka love letter ka city jingi balapa ikram sang balang lingba police department badon bom melayale kumta melay penki kumta melayale kam bean kumta menoi bi kita city kelawan kena nyam syam nating ban ngakwa ban kran da kabasya ya pasorka wat penting ini wat pentingnya kisahnya jongi naman ngidon kam siam yone kali kajing lang kabah ro na kalian jongi kun kisah tadi kisah barang nado bami uslam berteman nirayat nak kowe kasnang sakoi pat kasnang pami sutu pangidan kam ya kawan perslo ya kawan dewer ya pi boy ki parari akon kene kasau kesen pada pering dijema ki bakon kerja punrio dia tentu bak kadang kacinglah kacing pisah lani phai bagi kesiang ya kai kun sacia ya kerja punrio kawan saka lagi ya kram ya history tentang Nilai bangkit, kaya kejat bendera korong, kaya kejat bendera koman. Leitan kaya aku apa dong, kejat bendera menyatrap, le kejat bendera kapjusai yakin ngelam, bagi kundap sendrang. Kapaten berkemenor belajar bensai, ya kita berlayan nabi nampak kedorak ke kejat bendera, banpak ke kejat berjengem, ngait bangkit paten mementah, upai ba akalan jemperi nadrap, unsyam rejong berjengkli, lakalong hagaman cakaru. Namang isluhu kon kejat bendera niton kam ya kita kami syakmat bantengrong bangkren batpan persu ya isu berber apa yang kau kini jema ni agenduk khabar ya kram ni kikan ki kanun ki bakon kejat bendera ba angduk ngaku akan kepon kemau kolong khabar ya kram supang katakan luan bandet ke jingdawa jong kejat bendera ro koi kandai berusang thamai rekemau bagi parari kini kajing dawa kastam lalu kisnam kat kendai sepak prapunyo terter bat hadu mata keju isu ngilang yakan bagi amnu bagi ai kanan kibaklan kini badlong londo orang snano apa kajang kajat perlu jongi kajing jingmi ketat jongi beri bulan syaba kini kita musau kibasar hitam yang kajat perlu badang citro jongi lagi kan ya hai kai beraja kosor serong kadang kajing dua cengkerman hari mengira cik benda rofer jongga beri buat berat berokoi hidang rata pedang kajing kerman wat perak wat pedang jongga tak kajing atatin kon gajat benda berokoi hidang kenal bagi pari hidang kenal tangkeren apa kenal hentai pengotran apa tak inam trai coba trik kausel kini pancet kita dari lesen dari beraja kalong ming tak karpoi ayule rada biang, rada usik bom kelabang ngasuh penong katakan Islam kesajia yang woi juga jat bendera lalang imdan ngajim suh kebasai lalang imdan ngajim kewa kebapak mayang harga daun kene keremat kuramantang iya bagom kata kaya bagi parari iya calon iya nakawai kasnang nakawai kejaka sekawai pat kejaka i pelong yakini kisingarang isung thungsai mangilan kam jak jing terlang jongwai kuai kom thot jong ajak bendeu nama nakren husin long kani gajinya ki bamanda kamne gaji ki tam seng barang rito sim ko ki parari kani kandai ka movement jong ajak bendeu bro kawai ai ba kata ka kom perkhat pedang kandung hawai pawai la kalong samla kan thai na sendrang rangidan ya kom kata ka jing perkhat kebasong sebalai ngangai pengecai pendiru kandiam makan ia rasang nak kawai kepateng sakawai pat kepateng niya keren bagi misalnya kita kibang iyon kinang tawan kibang fatwa atau ngecai pendiru ulah pengkup ya kata kemuar rekonstruksi karon kogi parari wajakaan kode murusnya mengajar kandiru dan sakut padang buku almari bos sekretariat kaya makwa penyawai lebih wai kogi parari kena sekemat kolong Yundan kam syuruh panengap, ya tak kiji pentrikam, jonggaan, bakasorka kan sa pentrikam, nilai air kisnam kitau, kisuruh kelenteng perinyodrek, kita lang kasket terek, yang tak berkendang, yang mendia kawan kuasnam apa, jongga jait pendir jungi.
Nangai buai tukar jangan benda unsur yang kecil klik. Bantuan tikna bahkan ada petang bermentah dan air petang kepensakan tak kecil sumsuk pasok sengan tak hop berjalan kendau siap kini tinggi luster. Ngaku akan kenal kepada niat kini jengki bajai-jai jong ingin pisau teri kesem barang hak apa dari jong mata benai abang peluang jeng tak kita poster iwa kita kiflek abang dari jeng dawa menteri kami jaga LP abang ikram sebab lupa rosam abang ikram sebab persyak yang terkasih mari kita lapar kita poster mari kita lawan kita kiflek kekeluar kawasan yang kuat benang yang keserta jelas dan maka polis sepanjang berenang ini kecegah gawang hilang bantar yang poster bila banweng kita kiflek anda penengah banweng yang kemensiam ban IT yang dikhawatirkan cek beliau lalu hakan berdoro melakukan teknik ini kegantian makpuat jenang apa nostal ngong dikhawatirkan cek beliau kicit yang kecil bendi om yang kecil nongbrau Angkat buai kan jangan benda usul tu kaya ke kucing kodor conggari bagi cai benda bawa kawai lalu kena itu cong punai disembang ada pampas yang kasi manjur yang kita resolution menteri kam pandawa je menteri kam yang kena permit apa kejala jangi bahawa buat mulai dapat kenal hadiah Christmas sudah mentara padam datang kawai yang bawa menang kau hindu thomuk kinung ngaram jong kejala kau papak walaupun kopi kumur buat tembi papanin nyaram bakla yang kesur balik sing indo jong ngecek benda bro kawai lalu hilang ke tembi jenis syakban kaya akan sabuai buat kita jong ngecek benda kita syem buat kita sabuan jika jubak nabi kesen kesini kani kaya kani kendi bermentang asal benung kau kita lari berkat jenai kerajaan keladem kau kena penyajian penyatau kisah sama kisah mampuni ia keren yang mulut kita akan lampar ngasal menang naik filmat untuk kecuma kalau kuno masyarakat India kena dicek benda jengah kecuali dalam hajam berpenteri kam yang lain lampar hendai mungkin buatan cek benda masalah menang tolong gimana dia berpenteri kam jangan kecongkan dengan benda rada masyarakat India kam muncul akhirnya kerja segi kebaruan berkata kalau kemudian lepas yang dipolir payah kemudian naik pintar apa cukup pintar jom cek beliau dia terak berakawai kata kasih kepada kesokan dia akan kalau menteri kamu sebenarnya kamu dari kai kau kiparing apa suatu kali si benda kali kamat kalenti jom simpen kau burung jom sekarang dia yang kita kena uang rentuk hai pintar apa jom berinya